Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mimbi TV, ngwiraga haha niho mucii wigue wi mucii. Riu muthenya wa ira murage wa Modern Furniture Pacific niatuikire wa gwitara arume kumana na tumubango twa kando kana arito kaya gakiumite kero karetwo Nyagashow. Handika caption arauga atiriri, kaba kumaintain kamwe tondu na guku nja Nyagashow jihotoreire micii mundu agacoka erire thika when is too late. Twimenyererei Nyagashow. Riu kaenderetio nigi igithitie ngina kiriga muno angi makimutara tona ta Joseph amwira atiriri, ni uratuhuka muno muthuri thiku ici no wega. Daniel Muri kamwira atiriri, hau nema muthuri no aria kihoto. Wina kauga atiriri, Nairobi imeanza kukupanga vilivyo. Karibu sana. Niliona hadi unatusi watu na wazazi. Nema uthuri waitoka ndonukaga. Na ukiwa moni mado matinai kwamera hau. Aliukia kamwira atiriri kabisa, wakiharibu kwao wanarudi kuharibia wengine. Learn boy child. Bonia kamwira atiriri, hawa ladies wote ambao wanakutusi ni wale ambao wamewekwa na wazee wa wenyewe. That's why wanaume akisema ukweli inawauma. Wahinya kauga atiriri, atumia amendaga gutio biũ amunio indo. Benza makauga atiriri, Nyathi Akame onake amepata ticket ya motivation speaker. Niraria muno. Judy Magi akauga atiriri, kwa hivyo Nyagashow ni nyakia mburi. Nikiuria ndarakiui. Acoka akirwo Waweru. Judy akauga atiriri, we will be here to revisit next year today. Akigua murage ni atuika wa gwitara andume muno, akamwira andu aya nja ya mubango wa nja ni magibangura mibango ya andu muno, akamatara makinderie micii-ini yao tondu nikuo kungikioneka thayo. Tukiuga atia na ni uge wake murage. Ihinda ringi ni tuumagara.